Enkoma wasabre bo hweme ewo to my GHSO na ama obusa enemy dey na dan no medjuma say eye training issues no me dey ebeso mo ewo ifide yuso nti ebisa form de bread na monte emu ensem eye na no ada ensem bi petoja tese na ensem no emu rempa tese boni pa bebre na ebomu pusa tese na eye shock to most of us that say ye take kra no ya sugar anti asiye na efi Nigeria and ebaye Kano State na asem na etrese eye oba tan tese wa wo ne mamie no obema baako oba baako abema no edin Yusuf Ifan Ibrahim oba no so edi Zuhura Ibrahim tese oba tan yetimi ahwempola no enim afasikan ayededo na ebiemo so no eye wo ma yede ye duane wo de abonkola ya mankola ya hwrom kwa ya na tese botai te kire na soma ni dis abone ne se nukunu ono mo one no ewo nkola no akoware oba foforo tese 3 months na ye na ebufo ye na hi enam soma ni ku nkola no edi fi at 4 asase so na asem no esi on the 4th of October eye busumu ya emu emetese eye onwasepa animani padodo na we na police for akochi oba ya tese ye tutu na no ebisa ne se na nti oba etimode benkoa ene ma urefi eye wa wo fem ebra wo fa yefu hwe nkola ye nimtimi edi wo mo bonise na no no kire mo se wo mo fa ncha no na nya na onye ono anya na nia enye ne fom so bako se na sentem no asede na adwumu eye ne tese na adwumu ye ne kasna kakra na adwumu ha ne kakra na nya babi wo ebi wo hu ni part se emmoa ebi wo grandpa ni kunu kro ne tifie no tumu ne se wadane abonhu bi atese ne 9 po na ne 9 po biem na adane hoof aye tese 9 po che 95 no sana ya ebi wo ade kunu etimi etifa ye ewo ne nim eso na eda asem no esi ye no na ne ma no wono mo ene wo etese ne needs so ni nua ba ko bi so wo atese na wo mu wo fefefe na wonim de ba no so all of a sudden wo ya no say ne ma no adani eye creatures bi a wo mo eba no so mo kuta sikan grant ne tese nyama keka ho a wo mo ade ba no so mo ni ma hu enu nti ye bi hye ne pa nto no na dwemu de wo dwane free eye ni fie ho ede kone mame efie atese eho enokobo no wadwa na oso wate ho no hu ya ne se ni kru no so abepie mo fie a wotita sikan eni moja atese sikan moja aye ho atare so moja ewo ma waba fie a o accuse ne se weku ne ma choso no kra wote ye na eno wa se na eba ne se no no ani ma ye mu ma obetimi eku mo no no ade ohun ye mpoti no wadwa ne efi eye wo mu fie a wo mu tim ne te eba ne se na ne kru ne beba obe accuse no say sikan na moja ewo ho ene ebiem satare okra no ono ene wodi bone atese bone no evidence ene wodi e kire no na no na tese ba me no the oparte ni an say se ade no hallucinate ohun nyama woni ni so eno ti sa nyama no ohun woni ni so na ajimu ya na aba no so no eno na nam so e ma no eku ne ma no na no na ne ku no ejina so aka se da bida sa sem wenkwa tenerika na police for jitu dia ono mo fan like that won jitu da se na ere no hallucinate because the ere no pefe mani hu se na wa refo na wa kwa ware no ye ne ja a o tan yo ba foforo no na ba feelinti kwen yo be fa so no e chia no so ka na te se akono na ye ne ja pa na bi se o de nkwala no kra be twa so na te se no nukudo hu se ono to aye ne bi ama na hye no enu nti nkwala no wuo ne de se ma me ne ka se ohunyama ni so ene nam so ema ne eku eye kola ne dia eye ntronkwa na jealousy ye ne yase wakwa yire fofo ne no ene nam so ho tai no de akwa nkola no so atese we yi omo efi atese for asase so na no ebu so for shen se no we yo wo bi ne krote na ne kunu se dabi mene wote no me usuba ba onyama ba kumienu binti to asu ma minti ni ja wo abro out say I was for crampo the Muslims there it even allowed say o me worry more than year 2 wives according to papa no crampo the here crampo no nyai no he wouldn't that so wo and wa ko worry new wife year 3 months tem ni nti say worry oba foforo no enu nti e na te say oba yetimi ejina so edi eku ono ankasa ne yemu emba edi efiwo ebusuafo sena asem way esifatie no ekufo bebre fa no kwan wo ahodo bebre so obi beka se oba no timodin no oba no eye wicked woman so timi che ono ankasa ne ba enim ekunu nanso ye che bi wa se o
se oba emma se ne yesu ene ye ban esifatie se ne yakoma esifa etie na wo betete wo kunu awaware na tete oni ne ware grampo in feeling shedan ko nim sa ye best within 5-6 years bi na no one mam yenu na all of a sudden wo kunu abetu enim se wo hu oba fofo baby osako yo oba no wade na wo se na kwan ya wo kunu ebeka asem na chifa chira wo se wo je wa drink chire se wo ni wa drink chire na ebiem so no ne ya wo ne oba fofo no eye ebi wo kra pot bi ne ba fie e wo weni so aware kra to yes no meye na sifa kra no buka out wo kra beti se na ti bi kra mi oba fo ana enum kra ti mi ko se adwemu yare enye se me ne oba no eye adwen se wo kun ne man but ye twa bibi ye ye mental health no nyama bebre ti mi twega eno e man se etimi eko etimi say no na etimi ma no ho dochi makakra eno nti se obeyi e kasa hallucination no one way ono na asemato no ono ebetima no pressure but ebiem so no se ukunu ewa obi fofo no enye grounds enough say enu nti wo begina so no wakuma consider say at least woman no eye wo daachin woman no your asset say wo bo ho made na wo ba boso na wo fia ore na se crampo na say jealousy po de beku na wo hwe na twins na wo say ukunu wa yo ba fofo crampo na wo fia ore na say ka wo bo wa se crampo na wo tete wo ba boso na wo sori na wo yuma efifie na wo ko baby fofo ko bo bra bra ba ene de ebra bi anya bra wo bia bo bra ni bi obi a de business ahye ne asa wo bo oye bi a wo de bo afie tika wo betimi aye bi na wo de ahye wo ma a wo fa ho to be ma so chedesi ade akodie ebufuo ene akoma ye den jealousy ni de keka won ti sesi ade adane emransem a sesi ayi wa no bia enye because obi anyi wo beti asese oba tan we yi kwa chetikan asa chipuma ade abo makuo mu na afi de wo be ka se enusade hu na hu na tese nam so ma we bi sa boni we ana otimu se nsem no emu aye de pa be ma ne de oda to na fa no se oba no sheda oba no de akomaboni apatuntum ene ebufuo ene kunkola no oba no to na sese ade ono so kire mu se enusade hu hallucination tese hu nyama e woni ni so ene nam so ma ne hu ne ma ne se enkofo bi a tese creatures bi a wo hu bi da wo mo de sikan ene engrante ba no so a wono so atrem a wodwane fifi wa tese ade yeso owo no wono eneku ne ma no nebusa fom ezam se da enisifa ekono ehu be nya se bi pasa abre ye be ya hwehie pa e wa brabom bibi e be ye bia no ye boye modin ye boye ho modin ye fa nyansa ne nimdie etoto na bibia nse ya na enwie no enyamba ye se enkwa wo ho kwa dia na ninda so e wo ye mmom dia ne ye fa nkwa ye nkwa ye kran ne enyanyama pa e fa yankas e fa ma yankasa ye ho bidi ade na ama owusu bidi kobo no ebesi ya won so wade ntre no pomodia e fa to dwa e wo too much e comment section 9 komo no bebia e ko no nsem no bebia eni e ko no de be fima bebia no so no mebo modia e di updates no asomu bidi esi no follow e we Instagram page at too much gh_. Makram. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwepe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura